Ovog vikenda Montebello edukativni seminar koji je održan u Kulturnom centru Gradiška okupio je frizere iz cijele Bosne i Hercegovine. Oni su mogli vidjeti najnovije tehnike kolorisanja i dekolorisanja uz praktičnu prezentaciju na modelima. Jedan od voditelja bio je internacionalni Montebello edukator iz Španije koji je frizerima prenio svoje iskustva i talenat te je predstavio najnovije frizerske trendove, posebno popularnu blond liniju. Za kolekciju je veoma bitno da je prezentira se blond linija koja je jako hit, jako popularna i jako važna i bitno nam je bilo pokazati kako to sve skupa može izgledati. Ono što nam je bio cilj i što smo željeli prezentirati da su meteoriti sletili su u Bosnu i došli smo pokazali novu tehnologiju i novu priču. Ovo jako često radimo, barem 2 puta godišnje izađe kolekcija i jako je važno za brend da prati ritam mode i da daje nove proizvode koji su u trendu. Montebello i ekipa iz Montebello su tu da u stvari stalno proizvode nove proizvode, daju nove ideje i novu sugestiju frizerima da budu u trendu i prate modu. Montebello proizvodi su na tržištu Hrvatske i Bosne i Hercegovine dostupni posljednjih nekoliko godina. Montebello je brend koji je zadnjih 4 godine u Hrvatskoj i zadnje 2,5 godine u Bosni. Dakle, mladi smo i novi smo, ali ono što sam jako ponosna nakon svojih 20 godina iskustva u ovom poslu, da smo vrlo brzo se postavili, dobro pozicionirali sa frizerima, jer ono što njima treba i što oni žele u stvari je suport, žele imati podršku, žele nekoga koji može pomoći u napredovanju njihovom poslu i to je ono što i mi nudimo i u Hrvatskoj i u Bosni. Frizerima je najbitnija znanje. Znanje je moć. Bez znanja nema priče. Ovakve druženje, ovakve manifestacije su stvari snaga i energija koja nam daje opciju da budemo bolji. Mi u Hrvatskoj radimo vrlo često seminare svaki tjedan, jer bez edukacije posao kao takav ne može napredovati. Ono što sam jako ponosna je suradnja koju imamo sa Bosnom i u stvari vrlo često dođemo i tu i radimo zajedno nekakve promocije i zajedno ovako velike manifestacije. Domaćin ove manifestacije bila je Žana Popović, frizer iz Gradiške, koja je inače i Montebello nacionalni trener za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam lično jako zadovoljna i vjerujem da su i kolege koji su bili prisutni tu danas zadovoljni i da smo im prenijeli svu tu pozitivnu energiju koju smo zaista sačuvali svu za njih i poklonili im danas na ovoj bini. Mi kasnimo samo 1 godinu, znači on je tu na našem području 3 godine ga ja koristim u salonu, ja sam konkretno njihov tehničar i edukator za Montebello sve te 3 godine kako je Montebello stigao na naše tržište i mislim da sve više i više frizerskih salona koriste naš brend. Montebello u svojoj liniji proizvoda ima sve što je frizeru potrebno za ljepotu kose. To je brend koji ima znanje i iskustvo. Prošle godine proslavio je 50 godina postojanja. Montebello se stalno razvija i napreduje.